Ubaye uri umunyarwanda ukunda indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana, ntabwo waba utazi uyu mukobwa Ishimwe Vestina wigaruriye imitima ya benshi. Ngira rero mu minsi mikeya ishize rwose abantu benshi bagiye batandukanye nibwo bumvishe inkuru ibatunguye cyane rwose, bumva yuko uyu mukobwa wacu Ishimwe Vestina yasezeranye. Usibye yuko abantu benshi babyumvishe gutyo, benshi bakomeza kubyibazaho banibaza impamvu yeshe ubukwe bwiwe bwo gusezerana, birabatungura birabayobera bibabera urujijo mu mitwe yabo, bikomeza kubacanga impamvu uyu mukobwa Ishimwe Vestina yahishe ubukwe bwiwe bwo gusezerana. Benshi bakomeje kubyibazaho ariko n'ubundi babiburira igisubizo kubera yuko we nyir'ubwite nta kintu yigeze abivugaho, n'ubundi yagumye aho ngaho yiturije. Ese wakibaza koko uyu mwanya ubukwe bw'uyu mukobwa wacu Vestina bugenze gute, ku wundi nabwo abukoze mu ibanga, n'ubundi ntabwo yigeze atangaza amatariki azashyingirirwaho. Abantu benshi ntabwo bari bazi neza yuko ubukwe bw'uyu mukobwa buzihuta gutya ngutya bugahita buba. Ngira murabizi ku itariki 15 hafi aho ngaho nibwo uyu mukobwa wacu Ishimwe Vestina yasezeranaga na Idris uvuka muri Burkina Faso. Nibwo bakoraga ubukwe bwose buryoheye amaso mu murenge, ubwo basezeranaga buri umwe wese yiyemeza kubana n'undi. Vestina avuga ngo neme kubana nawe Idris mu bibi no mu byiza tuzabicanamo, na Idris ahamya yuko yemeye kubana na Vestina mu bibi no mu byiza. Abangaba rero ubukwe bwabo bwarabaye, ubukwe bwavuzweho ibintu byinshi rwose, butezwaho comment cyane, bamwe bagenda bavuga ngo Vestina ashakanye n'umugabo akuze cyane kubera yuko umugabo we amurusha imyaka 20. Ku rundi ruhande nabwo abandi bavuga ngo ugira amahirwe n'umubona, bamwe bavuga ngo kuba ashatse nta kibazo, abandi bavuga yuko yangeje kariyeri y'umuziki wiwe atari gutya byakagenze. Ni ibintu mwakunze kugenda mwumva hirya no hino bicicikana ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye. Uyu mwanya rero ubukwe bw'uyu mukobwa Ishimwe Vestina bukaba burabaye. Rero ni ubukwe bubereye muri Burkina Faso, ubukwe bwari bwitabiriwe n'abantu benshi bagiye batandukanye. Ubukwe bwari buhagaze rwose igiciro, ubukwe bwari buhenze cyane ku buryo ari bumwe mu bukwe bubaye muri Burkina Faso buhenze cyane, kubera yuko umugabo w'uyu mukobwa Vestina ni umukire cyane, afite amafaranga menshi cyane. Ngira mwagiye mubibona abantu bagiye bakora amavideo menshi y'ingano y'amafaranga umugabo wa Vestina afite. Koko nibyo ni umukire, n'ubundi yari yaje hano ngaha mu gihugu cy'u Rwanda aje mu butumwa bw'akazi. Usibye yuko byaje kurangira amenyanye n'uyu mukobwa wacu Vestina, bityo urukundo rwabo rurakundwa. Inkuru y'urukundo rwaba rero ni inkuru itarigeze ivugwa hirya no hino imusozi, inkuru itarigeze idiscussingwaho n'abantu benshi bagiye batandukanye, ahubwo benshi batunguwe no kumva bavuga yuko uyu mukobwa agiye gushyingirwa, bakomeza kubyibazaho uburyo yakundanye urukundo rwe akarugera ibanga. Bamwe barabinenze kubera yuko inkuru y'urukundo rwe yayigize ibanga, bavuga ngo ni ukubera iki tuba dukunda abantu, dukunda ibihangano byabo, ariko bahura ibyiza byabo bahuye nabyo Imana ibahaye bakabihisha. Abantu benshi bari bagiye babigarukaho rero bibaza impamvu uyu mukobwa yahishe ubukwe bwiwe. Bamwe baravuga ngo yego wenda ubwo gusezerana arabuhishe, ariko ubwo gushyingirwa ntabwo azabuhisha. Ibi ngibi rero birabatunguye kubera yuko n'ubukwe bwo gushyingirwa bw'uyu mukobwa bagiye babona amafoto ari kwisukiranya ku mbuga nkoranyambaga ndetse n'amavideo, bibaza koko nimba ibi ngibi byabaye ubukwe bw'uyu mukobwa bwabaye. Bamwe nabwo bakomeje kubyibazaho bibabera n'urujijo, bibaza impamvu uyu mukobwa wacu akoze ubukwe bw'ibanga. Ibi ngibi byatunguye abantu benshi bagiye batandukanye, yewe harimo n'abanyarwanda, kubera yuko bakomeje kwibaza impamvu ibyamamare bihura n'ibyiza bikabihisha, ariko
kandi baba bakurikirana ibihangano byabo bya buri munsi. Ubukwe bw'uyu mukobwa rero bwaranzwe n'udushya twinshi tugiye dutandukanye kubera yuko yagaragarijwe n'urukundo n'uyu mukobwa Dorcas bavukana, ubwo yari agiye kumuha impano amusezera bwa nyuma amubwira rwose uzagire urugo ruhire, Imana izaguhe kubaka, izaguhere umugisha mu rugo rwawe. Ibi ngibi rero byakomeje kugenda bigarukwaho hirya no hino, abantu benshi bagiye batandukanye babyibazaho impamvu uyu mukobwa yahishe ubukwe bwiwe haba mu gusezerana akabuhisha ndetse no mu gushyingirwa akabuhisha. Ese koko wowe ubona ari iki cyateye ibi bintu, icyatumye uyu mukobwa ajya gusezerana ahisha ubukwe bwiwe, hanyuma yajya no gushyingirwa n'ubundi akaba yabuhishe, ahubwo abantu bakaba batunguwe n'amafoto ndetse n'amavideo y'ubukwe uko bwari bumeze? Ni ubukwe bwabereye muri Burkina Faso kubera yuko umugabo w'uyu mukobwa rwose ariho avuka, Idris ngira murabizi avuka mu gihugu cya Burkina Faso. Ni umusore rwose wari ukuze cyane kubera yuko afite imyaka igera kuri 42 y'amavuko. Uyu Vestina nawe akaba afite imyaka 22 y'amavuko. Ngira murabyumva neza yuko uyu mugabo we bagiye kurushinga amurusha imyaka 20 y'amavuko. Mwaje mubona ibi ngibi abantu benshi bagiye batandukanye babikoraho bateraho comment bavuga ngo rwose uyu mukobwa arihuze cyane, ntabwo ari kuriya byakagenze, ntabwo ubukwe bwe bwakabaye iki gihe. Bamwe bavuga yuko rwose ibyo akoze atari byo. Ku rundi ruhande abantu bagiye batandukanye nabwo bavuze yuko kuba abonye umugabo ari amahirwe ndetse n'amahire, bavuga yuko ugira amahirwe nubona uwo mugabo bashinga urugo. Bamwe baje bavuga yuko ayo aba ari amagambo y'abantu, bamwe banavuga namba nawe agize amahirwe abona uwo mugabo bashinze urugo. Ese koko wowe uri kumuseka wize iki uvuga ngo ashakanye n'umugabo ukuze? Ibi ngibi rero reka tubihanga amaso, reka dutegereze nimba nyuma y'ubu bukwe bw'uyu mukobwa hari icyo azabivugaho, ariko icyo nakwizeza cyo nuko igihe hari cyo nta kintu n'ubundi uyu mukobwa azigera abivugaho, kubera yuko ubwo gusezerana bwarabaye, abantu barategereza barebe nimba hari icyo yabivugaho, n'ubundi arituriza. Nubwo gushyingirwa bukaba bubaye bukabera muri Burkina Faso, ngira rero murimo mugenda mubona amafoto ari kugenda acicikana hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye, nkuko n'ubukwe bwo gusezerana bw'uyu mukobwa bwagenze. Mu bukwe bwo gusezerana ngira murabizi nta muntu n'umwe yari yemerewe kuba yafata video cyangwa se ifoto nkabaga uwari wabyemerewe nabwo yari afite aho ari bubyaploading. Umuntu wari ubyemerewe gusa niwo bita Murindahabi Irene. Mu bukwe bw'uyu mukobwa ne wenyine wari wemerewe kuba yafata ifoto cyangwa se video, kubera yuko uyu mukobwa umusore Murindahabi Irene n'ubundi asanzwe ariwe urebera inyungu z'aba bakobwa uko ari babiri. Reka mubwire rero ukomeze ugira ibihe byiza, uracyari kuri Rwanda Future, kora subscribe kugira ngo tujye duhora mu biganiro bigiye bitandukanye.